Right. Kadong nili samsang na pen talk so on 6 schedule to the Constitution of India and autonomous state. Nona ni gansam niltum puthot talk so ang tulo lake part 537 lo nona ni gansam bichoke la si nona ni gansam thule thotame APHLC leader samban se chokpa kono aprang sin nilitum kang ya bangke ake hai Vikram Hanse alangli public relation Central Committee lo secretary in charge lo la se ang pandemic ki pateng pet ki bang poteng kono kadong lapenang mong nutulang alangli ke lage kursing kimung alangli APHLC long alangli organizing secretary sinon mate hom la se alangli pandame ki phapona tengpen studio long ka pona pot deng kono kadong lapen adarsi ke do bang nutulang alangli men lage thare Vidya Singh Terang alangli games and sports secretary long alangli normat youth wing long secretary in charge alangli deng kono asi bang thoma panelist tum phanan tame studio long ke bang pora lang tum phandame deng kono asi non aprangsi dam tu pilona lake non labang sok tok sulong ini tum ka che than pon ji ke lake non lom che than sai apot la judgment article 44 article mate uniform civil code la se uniform civil code a bill nili tum long tum no la se a bill long ko pisiki tok ma ake hai tuliram rongang kaning je dun ateng pulotan te 6 schedule area along ke exam de lo kusi tame wana hok ne hala a bill long ko pisiki tok ma hala si a hok ma ka chobai ma hala si tu ma kan ko la se prang sineli labang so bill mate 6 schedule along ria phan exam de to pe jok pon tolu uniform civil code ke pero pon pelo ke tok do ma be nona prang sineli akai Vikram Hanse public relation secretary in charge Central Committee APHLC alangli phan sineli aport ki kon Kardom Karbiang Long Rado Anapen di Mahasau West Karbiang Long Arat Andame Kardom Bajirdo Pini Niltum Labanso a talk show pen Kipupon Fugan Dumbang Lahenlo Uniform Civil Court Halabak Kimi Kihino Halabanga Pialang Lo Sitame Ladak Litum Karbiang Long Mate Sik Shidul Angkangar Lo Halabangso Aron nang extend tema alam klar da ko bangke nitum rat man bachi nitum ma lahen lo je a eklong uniform civil code ala bangso a eklong nitum thek on long lo la pen hada ke tok tame tum thek long lo la bangso a ek point number 2 long name clearly hada ke jong pondo it extend to the whole of Assam, it extend to the state of Assam and applies also to the residents of Assam who reside outside and the territories of which this code extend. Lasi hadake 6 schedule area ke exempted logo ke hadake specific tok dake dak thang paklan konpit. Lasi dake tok teng protangte Assam state angkang pi arlo fansi lasu a ek ke simarlo labang so ke implement ipanke whole Assam logo sa dak klan. Sida edun ke thek long bang non kachari bon a government atu matlab BJP a government tu rat pan pachini bang ke 6 schedule arlo ke lake exempted matel so arlo ke nang job je usala tu pachini la non assembly arlo non herjong a session along game rongkhang MLA ben dame jaidun lo hada ke jaidun bang ke 6 schedule angkang arlo tame exempted lo lapen la UCC abang ke alang lehda ki kudu bang ke welcome lo busi kudun tidak welcome lo kali made Karbiang Long nabi nai boisa jong se alang la bangso a UCC a ek jong se welcome lo tante Karbiang Long arlo ke nang kopo lapen aku a ek long mata de 6 schedule arlo ke lake 6 schedule angkang arlo ke lake exam lo bang ke ada ke tok dake ada ke klangli lapen awe lal la sirat pan isi kepaman hedu mason si mandel lo lapen nali paklar sudah ta alam kita apa ta da exempted posisi pun mati di CM ta la uniform civil code ek kedak non ilitum long lo hadana untung lang clear tame 6 schedule ko hobdo mase abi hada lapen exempted ko ada ke tok ta abi pulo tempe ke damtang abu dason Teacher Eligibility Act
di tet di halai hui lapen di Assam Healing and Evil Practices Act halai hui ekasemat anta it extend to the whole of Assam usia dak tok do belum tak deh halas teng si bang bong mati sida hadak tok de exempted wala hadak tok de lason dak si non la UCC along matame dake ilidom ke theklong teng ben bang dake tok dak awi exempted ke tok bang awi lasi laso teng belum tak deh lake non kacari bom tu alang litung karbiang long rat lapen 6 itu langkang arlo gitu andum han mangge kacubai ason si mandel tak kita teng belum tak deh lala तो केरो पेपर पिलोस गामे लगा सीएम कनिंग जे दन के 6 शेड्यूल आलोंग री आलो के दो तुम पान के पेजो कोलो कुसी कोला सि लासो पुथा ति मुंसा हो फासने लिया को पुथला आर जुपन ने को कला बांसो बिल अलोंग के तो लासि तो या दा तुम जे था लो हला सो बिल अलोंग फर्स्ट पेज अलोंग हमें तुम हदा से था लो दी 6 शेड्यूल को के तो कोन एग्जाम दे लो पुथा वे बिल लो लासो सो पुथा को पा तुचे था Di pati ada juga kena ngambil kita isi. Betul lah meninggi tunji bangke non bukajan MLA Surjorong Farlo IM lo hini post cerai krim itu malang itu kaningge bangson lo 6 sidul arlo ke lake tidak pun nang kope nang rori kuselang tu nang cindak ude kusipulo. Setelah dak arpong bang aweda 6 sidul ke lake itu dak Karbiang long lapen tribal area tu masih tak protect lo setelah dak non la bangso UCC bilong bangke isita 6 sidol arlo phan bangke palu damde pabor siabe dake jong si pacobai lokang inam tumta la bangso abil bangke hala non ke dobama MLA atum ta theglong mama mek to ma cha sedet na buchalo khada ge sida le tok ta kabe ye 6 sidol arlo ke parlo pon pelu bang hada ke tok ta kabe lapen isialam da BJP long kedua karbi ya tumbang injek sudah. Je dak karbi yang long ke kedua karbi sikdo lo tu man ke handa nang rori puno. Sta angtan kedua karbi non borboha puno hala kan apilapo Kampur dak Borhampur Morigao Sonapur Guwahati do na karbi Sunitpur Lokhimpur kedua karbi Bisonat kedua karbi tumke piniamin to ST galilan halat to ma fan mat halo mante lada ka difference lang nai de 6 schedule palam thika besi kami hada tribal schedule tra poke tok som doma lalo non mate tribal tum fan jong si do pulo tang te ala status for example non son hola outside 6 schedule ke do tum fan ke koson ko ST schedule tra status to long le den la hola hada ST po tok lo setelah kedo bom nona kar pinong bo kandura borwa puno nova kedo puno hujai kedo la hujai district pe Nagaon district lo lapen Morigao district lo lapen dak Sonapur kedo akar di Guwahati kedo akar di Bisonat lapen Sunitpur kedo akar di itu man ke pinian ke ST bipela hala bangso akar di itu man BJP lo kedo akar di non CM puno tuliran ronghang MLA puno alam itu hala tuhan matha lo mante ini yang ini mata ঠিক setelah dak kedua karbi itu mata cuma satu tidak no itu mannya thangga nang rore itu amena tum pini yang te ST tetas nong lela ST tetas nong si long lelang protan elong tarupu lagi te akasir pre ko pidolang gente non dak karbi yang long ta $6 lo pan ke pajok kon ji puge hala dake isi bak award akheda ke tok pon abil ke $6 lo pane parlo kon pe ko banke akhe isi da theglong le jom si theglong prote na paklang ni tumhan nasi BJP lo gedo karbi alida satung ke amek si char si pusi nilinon unang ko bolang itu lapen kamang so bil mesen ke putum hanlo karbi akhe ke pavir ji atumlu ayo non ma ke lason hedi no hala itum council ke nilga chinia te ko lo council ke itum autonomous aja kong doko lasi panchayat tame dak nang nudun e pulo lasi panchayat
aron alo incha lam te thelong pohal la section 1 long ma amara tok dolo it shall extend to the whole of Assam except ketok da autonomous district council govern under 6 schedule ketok do lason da thaksin non laso aron da uniform civil code like article 44 Indian constitution long mesi er bon ma di directive principle mane state act aminong ede like mane central government mane ka pinchong ay kali state act mane state pensi jungjung ka pinchong binak lake lasi state act le pinchong pusita me ladak tilang namne bangke itum 6 schedule ke itum pulo mini constitution ni constitution aso lage tribes atum ban ke chari je pan pulo lasi hala bangso uniform civil code la bangso bilong ke bill ke to halong sita me laso uniform civil code ke all Assam ke applicable for except 6 schedule area whereas apre mane outside mane tribal atum ban putok dak ne polo lalu kote tum jok ini nge thera do kono na 6 schedule along exam putok thera ye da isi award ke job dun kang tu mandola non la bangso except po award anda pavide protante tan itu ma 6 schedule pang ke nang pavijana tenglu mane constitution ban drawing tum delu sta 6 schedule are no ke Himonto Biswa Sharma kaja komobe state act dar nang pa lu je ja komta lista non labangso BJP kachari bom Karbi Anglong Autonomous Council CM MLA tumanta 6 schedule arlo Himonto Biswa Sharma itu ana 6 schedule ta nang pachi kudulo ke jakong di bangke non labangso BJP sarkar na bangso BJP sarkar lo hopsi itu an allo apra Assam direct recruitment ek kana palu choklo healing practices ek la evil la bangso arota itu manang palu choklo khala data except 6 schedule pu an bangke putu thedel kipu pede la jok bangke 6 schedule bangke BJP lapen RSS tumke lake aning lapen langslepti lale dulu protante itum aja la claim ta elo pu bangke tribal la claim pawil elo pu bangke hala mangso RSS atum mangchini pame lasi non bangke except 6 schedule pu bangke upede lo autonomous council autonomous district council pu lo mangen tok thedel non bangke lasi la non bang poi mele te bang kachuning ridun kang tong la hello je la bang 6 schedule pe di ho except 6 schedule pu petok kondet nai polo lasi non la por la lang tum pakare tum mila ngadang bangke la kitok tok dum dak lo polo tante mo aron pesta bang kupini nak le mo sita itum bang mo bang si defense no ko la le no ni pi ko la bang ako jong la tum jong si la so kam claim elo protante 6 schedule ke pavir ke la bang ko tum si ada jenan pula bangke ili punan ko pokar dem lo ra tanda pasinan ko poje la bang ko lo dai except 6 schedule jong si patok dum tek pulo tante name jongke ke haya pin po gali dal nam tu maja ko ali lo ti to kero i party lo ti mo sango pen puthot dutlang itu molong thare Vidya Singh terang alang li pename lam thia juponang alang li tame pini le chota da ke pha teng bana chitong do la se no alang li tame uniform civil code itum che than piklo uniform civil code banglote ko pipima kena hok ji ko pipima ale ong dung dung ge chini na la se ong dung atum ke pawa na te ma ko si kudun turong lo lasi uniform civil code upiloma pulo lang pamelo pulo tang te hoda ke isi aron pinchong boss te dolong itu mo phan non for example itum inglong aso tum phan an bang ke dake trap tum phan ke 6 schedule pensi itum phan jakong nang pilih lo aron atang kacen kacedo kaciti kacewar kang saya aron ka pinchong lahe hui lapen pusar pisar aron kupima itum phan ke dolang longle kacebak aron hey huya name ili tumke pudam elo pulotan te hadak ludun delu ludunang elu itum ke 6 schedule pensi itum pinchona ko council long si non bangge jong si uniform civil code nang luchok pulotan te hadak langon custom tradition inheritance begitu boleh inheritance pola mang lo pote property lo lage custom la komara phansi long le pi pinang ko mamu thilo to pulotan te di ba thi the ko sita koma pan long le ki pi po ka transfer sia ja kong ko lasi non itum 6 schedule ke be ke chiapan long le jolong le pulo seta mo uniform civil code jong si itum aphan ladak nang pilut bor i dat pulo tang te molong le da itum ke be ke chiapan da pinang ko ka thek ko ate uniform budang de loke bang pro kriat pula si lahai hui pachiplang te dia chiapan ile tumai mele tumbang intang kring pen assembly long kame lam ninge do nako
Lasi non itu long tudang Vidya Singh terang pen lasi lamthe alang ni pen non arjubon tudang Vidya Singh nang functionally non apport people no uniform civil code one nation one law pusilatum abori karlela jeding piklo one nation one law one religion one constitution de lasalam si pinangan RSS atum ke kemangdam lasi kit asap sap bang putang de lopot pini unia kam lote pinabunti pinap unia kam te pinabdik kosong kasi RSS akimang da sap 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 pensi mo ke papleng kipa jut kila tum ke mo papleng lagi ko kemang do lasi laso uniform civil code lake ili tumong kanang parlo pompe kuno lasi mo penda daud do koklo ate hala bill lo make toke 6 schedule area pange parloli putok te mo bill nangil tumo malomso pi la so page long madame tum loaded po manapun keglong po viewers tum kami mo chongongon lasi non nangli hin ben pilo ya so uniform civil code putak buji Churu na ni ipu dai mangge on hajong ni tu masar dong ala logan se pakilar na ton alam ta hala dasi evidence lo ke non hala tu rama kana Nigeria pustame parlo le ko Nigeria stame hala alo lo sitok tam lo kente ke tok seban except di dia tok tam lo ni video ne lo lali rada pan pan lo kam ke nang elo hada alo lo sikira lo ke except umbe na itum pulu masar except siksul ira ko tok te de lasi tulang nong hang la bangai patsu bai lo lasi la MLA bang thong ton prong pan chu ni lo nang ni tum dak di pu MLA ben tu ma me ki jang dum lo kang cheng lang se song la ni ko sibul ku da pan ki pu de akilam a me ki jang jing cheng lo udang ni tu ma ko pisi ko protect lo la kan lo ke la lo itu ma hok pan kang wai de polo kan ho ke la lo ni jong dan lasi tum kai da puer lo MLA tum legislator pute law making along aron ka pin chong dun aja kong dalu exception long da lasi lason abang ki dum si ame jang rom ko tang pe lagi tum mana ke me gam jat ni akan hok si dorong ko mati lasi nang lihin ben name lason ke chok chik la ko six schedule along rifan ke parlo pon pe lapen aka prek 6 schedule a district pen angtan a tribal atau mapantame bejok ponengi ko tok ponengi ada lalu kedi akhirnya paper pilot mapantame nilibuthot la bangso UCC por alomso minute ane second trip hoba and falling to so that it was viewers to matame confusion of the ipa as in that number 1 preliminary ek lolo lage Uniform Civil Code Assam 2026 la so bill lo a lolo ito pimale to lo si number 1 lo pilo ito number 1 lo pulo this act may be called the Uniform Civil Code Assam 2026 laban number 2 lo pulo it's extend to the whole of the state of Assam and applies also to the residents of Assam who reside outside the territories to which this code extend. La number 2 long is very clear. Itum han mange. Tapi number 3 long pulo je it shall come into force. Laso a territory angtam mane Assam adulos dame tribal pen ka prek la pulo ma. La pendak number 3 long dam tu na it shall come into force on such date as the state government may be notification in the official gazette appoint. Labangke ini dong kadu ada sini lo isi bill yang si pass up dante finally ke governor pen isen po final notification make paklang po. Sita kedam tang an sita de amo pen ini dong pulo state act pen kasi marlo tet lo lapen nala healing practices act lo DRE long talo direct recruitment act long talo halai long an tala bill long gusto malaso tengsi it extend to the whole of Assam si the bomb lo la sini tum non as the governor gazette long kami tum matau ni je 6 schedule pan exam ji ko bangket itu matau kono ni sida non itum kacutoy do MLA to yung si thudun prop peninje dun lo dante 6 schedule mini constitution a power pen aja kompen ada ketok dun aja kom do kalima di athema lage panchayat area aphansi la bange applicable state act pen kasamar bange sida itum han pulo mohajong ta la panchayat long tame la section 1 long tame pulo 6 schedule area ke like examining whatever the state
atum ek kasema kita kusi paklan Lah tulang mat. Si Ladakh bang ni pakar confident ko Ladakh. Ladakh ko putulo point 2 long preliminary long ito kalapson lo. Nothing contained in this code shall apply to the members of any scheduled tribes within the meaning of clause 25 of Article 366, read with Article 342 of the Constitution of India. Ladakh ke 6 schedule ku tokte dia si tribes ku si tok chodake. Tribes atumhan tok chod pulo ta hola thoya jo ki do akar biduman ge kosol lo itum ka protect ko. Ni. Kosol lo hola tunga status, hola tunga tribal status, schedule tribe long le jala ko ma. Kosol lo ka protect ko lalo hai. Itum mange long lo tai ko dake. Seta me hala dake do akar bidum ge non for example schedule tribe kalila akar bidum non hangbom tum hala dak thoya jo ki do tum kosol hola tum status ke hola pana matha na ko. Lasi Ladakh kachuning ridun kang tu mangke Ladakh son si tok nang po laso a eka bangke asamalong rialo ange applicable po apply po seta 6 schedule area arlo bangke une det po lapen angtan di tribal atum phan bunang simuna po angtan schedule tribe kali dela sa tribal atum phan bangke indigenous tribal atum phan bangke protection pinai ku bangsi Nak mention ko na so bilong lalo plo tante itum thoi ki do karbi inglong ki do karbi tame itum labangso uniform civil code bangke itum labangso nang ki roklong ji aro na make itum hanang ko rede ko la hello asia kiro bipar pilo lasi Ladakh bang la so bilong bang ke pakare tu nai ke la hello 6 sidul arlo bangke la nanglu tunie putok dak nang ko ngom dak ki tok dak kan lo 344 2 PPS tok lohol dak 25 366 hola ke schedule track ko chana dak tok ke sedame constitution bina kama di 6 schedule ke lasila bangso constitution arlo ke do tumpan an ke pejok kono putok ke nang ko la an se itu meaning ke doi kali mate to kero bi part pilo lasi non second number dam thuno na lake elitum article 244 yala BJP atum apanda aratum apong lo aho kalima kalang mapu ke test lasi central pendawang det lapen state pendawang det lapen ason alang tum campaigning hon andame 244 eke pibe ko kusikulo lapen non tame ninje bom na tuliram mata Ladakh assembly long ninje dundu ane seta ninje dundu lake article 244 a la autonomous state ke itum hange long nang hina pibe ni bu seta 2019 aningkan parliament long handbrake nang pinanji pu nang pi mana pipe pu lake itung kalilo de lake bang BJP IMP itung si bang arjulo lasela so reply le no itung arju pon tusna parliament ke lake apex lo kadasi aron ka pincong an handbrake apan punon lake nason aron ka pincong adim lo ladake lase parliament pe non BJP atum union government atum itum fan provision duma bema our side duma bema handbrake nang PG pu lasolam thile non itum arju kontina non akai bikrom hanse mansle ya por pipon poso pi kursing timung maben bidyati nang kami tamtu ko Articles 244A ilum India a constitution a tenglong pen ilum ajakong dok je Karbi Anglong West Karbi Anglong pen de Mahasa ilum na district thong labangso article ka Clemenji phan ilum ajakong do tapela bangso ajakong ilum 1969 hosi India constitution long tame jokon long lo tita jokon pen sita me implementation of anggedak itu nonda uneda lasi regional party tame Karbenglo autonomous council andar arjap lo kita alang litum tame kedantang por tame implement uneda lo implement ji kali 6 dola jakong bangsi kapan du kasong si claim kan tulo lason thak si national party atun tame chari tulo hala tala son thak si itong autonomous state da implement unere khangjang lo non dobong laga BJP lo NDA government lo NDA government phan Karbenglong lo power ke wan det abang ke rat atum je
articles 244A bangke implement long po ate implement po po ning ke bensi alang litum phan power long ke wan la si power long ka Delhi long na MP pa hai dun der lo hal so forensic be area pan pa hai dun der lo la son rakha si state long ka MLA bangli pa hai dun der lo NDA government pa parche rai na state long ka si da Karbi Anglong ta council ta 26 constituency absolute majority one deadlock je 3 tier system Delhi Dispur Difu Karbi Anglong lo laki thoma government paching room ra pachilang pedra autonomous state implement na kusi wan lo lason si autonomous state lo te itum kijai dun chengning hat Delhi parliament arlo amase Horan Singh be kai MP duhut BJP pen ke hai banglo NDA government long house long ningje dun lo arji dun lo hada articles 244A mate autonomous state provision doma avema NDA government long arji dun lo la sala bangso karjo teng pen NDA ko non BJP lo hai non BJP lo BJP de ke government form le mate ada kopi pinia party so ching room ben se NDA silamar lo la sala da Pilo pudun ke Minister of State in the Ministry of Home Affairs pen Sri G Kisan Reddy alang si reply lo daga puge a delegation of Karbi Anglong Autonomous Council KAAC led by the Chief Executive Member of Karbi Anglong Autonomous Council met the Honorable Prime Minister on 19 March 2019 and submitted a memorandum on 19/3/2019 for the creation of an autonomous state within the state of Assam as provided under Article 244A of the Constitution of India. Laso delegates damlo. Lapen hada final kijutsi ada ketok reply da ketok mereka hang dam isia team damlo led by Tuliram Ronghang damlo Prime Minister Panche Tonglo angan tare atari ka det Tonglo sida halada karju lampen halatun nange thakke government of India tum mate NDA government tum na thakke there is no proposal under consideration to create any autonomous state under Article 244A of the Constitution. Lasila bangso government atum observation ateng pen ki claim ke dam ateng pen ke articles 244A provision ke awik semang ta kan mane itung chingina po Tuliram jong hele assembly long adi thok dakran le hemre klam ning jesita ame tha government pensi hemre ki PG aja ko abi pelo pen people lasila ke itum drama gunan ko lala ha Delhi ke hangram hu Delhi lo proposal ki pidun ro si a provision mase avelo la ke itum long pulote assembly lo kaning je dun kila ke drama lake apa ko drama ko bang hok ala lasi there is no proposal budi hala hempre ki hangya pan a committee ki senya pan ta kaching wa avela mane so kason ho hempre senga masing la tuman ki pi pan isia committee kaching wa i pan tumda seng nai bo phedi la sona committee ki senya pan ta tum ching wa kon bela ko ipi ga telang lo la so committee kaching wa i pan committee ke seng pan ta abi ko pete proposal la se ako government atum ta me autonomous state movement ke non ke dobom kachari council tum ke pame de lo kumane jong si autonomous state movement claiming lu tampe asaman hem tang sam ke bank nilitum ke damtang 2023 budi 2023 ningka autonomous state mate articles 244A implement ngi ko phanilitum rally claim lo West Karbi Anglong ka nang pangcheng lo homosti sirket 9 constituency lapen ni sirket rally nilitum claim lo lapen hala bangso ke claim hot nilitum ni sirket pajul long le ni ner kem an bangke nilitum rally ke claim cha pangtang tum pan an kem kang sam bangke tumban tumanan ke lasi hala bangso mass movement Delhi an kapalei extra parliamentary pen Delhi an kapalei ji ame se bangke da council tum sinang ber tum het ponang pabidun det nasinon alang itum assembly arlo autonomous state nangji implement nai buke pudun ke lake itum kai ta pulu lake drama chol
Ya, metang gome masih pipi bukan ke parlemen lo. Kalah. Nah lo, laga rapan palu teknologi lo laga tema non moneng lo emisi election. Kempre kapan bu palu porar pan, non itipta la pensi voce hangi ko. Laga clear olam lo. Jongsi la bangso reply alu nai pulo tang temo nile tuma page pen pachini tu ko ada. Inbox lo netung nang lo tu ko. Asi non timu ngosango pansini li apa pipon lo la article 244 iya putak non la daga reply bang ke ahok lo parliament में जीपीआर reply के लगा काचो बाय कर लो तसे non karbiang lo ara tumpi mat haji non bang popan ke to hempre ka pan kiduk ke la pan pacing thura pan asona sona war sai pan sakuri pan la pusi pahai nuno ke di non bang po MLA to am pan la ke hai tum pan ko pia message on na dian tung ke bang po ke hai to pan bang ke rak sikan wai lo ane kedam tangga itu BJP ya fansi pahailu kedam tangga porta bang central government pe na BJP ya government pe masih autonomous state ke nang thek la pen dake di tumlong ke EPG agenda masih abe ko bang jel sta karbiang longara data jonan kokpo karbiang longara ke ahok pe ke autonomous state ari karbiang long kachi song tumata drama sekle upi masih nil drama kaci song pulo. Jom si BJP tu autonomous state nang pipelo ubang dakto elu. Ta itu BJP masih pahai po. Pini PSLC tu char pudak kaci song mai PSLC bang berapa nabi. Not nangok pulo ta. Ate BJP meo. Tane BJP autonomous state nang pipi. Nang pipelo bang pelo. Puya da BJP fansi pini. Ke pahai chule thot protang te karbiang long arab PSLC pe na kapre arab tumang ke autonomous state ki ari ida de ate pini tumlo social organization do anu tin autonomous state lam ninje anu tin dilhi dam sta ke dam komalong lo BJP long sidam sta BJP an protest hai bang le BJP autonomous state nang pipi nang tumpu ini na majok ani se hai bang le do mamolo ke pahai chule la tum hale la tum ha te komalo chok se kete dola ke autonomous state mane PG tum ke komalo BJP tum sinan pinanji ako BJP tum se autonomous state ke hangap gotan lage pilo rak pane pamang ku belang ma drama kulilang ma dira tu raso tum masin kera puno itu itum kera puno ke non tante kera pun galilang ma de itum ke lasi ahok pet autonomous state ke hang asong jak pu kar biang long ke abidar ting non itu PSLC pe itu kaci song utana pati dar lo gente nil itu misir ke autonomous state putra kaci song people itu mah jalan thap nahi lang gente komalo nang thap gente tulira mohang BJP tum sinang thap lo gente lasi BJP tum autonomous state ke aning hang he atum autonomous state ke hang atum hani tum ke pati ku ji pusi pining election itu manang parem lo jalan nang thap lo ke lasi la sonal atum lo itum kacera mo na kenang ave lasi non ke mangji election nang lili punon ho Omar Singh tiso ake hai ningke dam lo along kongres atau private bill lo nang sikroy dum de pu hari nang tum sia government lo nang tum BJP sum sia government lo nang tum sia prime minister lo nang tum sia chief minister lo nang tum sia CM lo private bill pon ya kenang da bilo government bill pon jangan tum pilo private nang tum private party man nang tum unregistered party man nang tum so se mane pan ko holam ka pokam lo unregistered party man BJP tu lana kaya kenelo man tum ke man melo man te sita pinya ni ke radom thek darro BJP ke lage anti autonomous state party tum ke anti tribal party anti sectional party tu ke klan dak lasi Omar Singh tisono ningkan potu tu nelo kedo ke time sulo non autonomous state pini man thek ma tum APSL से समझा पर विक्रमान से लपेन जय कथा की केरे में पिन को सतन तुम के हाय पिन को तुम निकान क्रेहनी काउंसिल चरियलो autonomous state बन फेंक लो मानते के हाय पिन को लोगे ना तुम के हाय का BJP से हाय कर लो autonomous state को लो देना पकड़ना खाता कॉपी आरासी कर बियांग लो आप हम क्या के मेसेज की मान लो इससे तुम फेंक लो लेना के फेंक लो पिलो साकुरी कचोजो लोंगली कचोजो kontrak ka jujur langsung nakam si iklan dino pilo teglong itu karbiang long rap tuno piniang isi lang nang sina pani sia son ke
BJP atung ke BJP na mencari BJP atung masih duplicate kar di pon non nang kelas an aja. Laki kiri memilu begitu. Lasi BJP jong sinang dokong lang dokang te itu makar bi masih laki bir kok kangjang jadi. Bir beti laki kontrak ko pile dong dokang ta bino. Lasi BJP ke Karbiang lo orang pan kapasing curi ko bang kela ke mantuni tak klem kelo tan otonomas te long te karbiara si curi ko gante pini komane pan la kasi kontrak si pivoxi tulira ro hang nepiklo BJP nepiklo ko dong ditun nang ro dunai kuma la ke ditunge mantuni ta nang projun tekte asini kitu si kui bang kela henlo jonsi UCC autonomous state jonsi non UCC ta Karbiang lo na palun ko hala bangso six itu la na palun ko jong se hala bangso bilong na thap tek lo tan te ke hai pin ko kalen nang tu masona kilu nai akar bi buke tirthe na hokta theklong nelu nasila son aputha UCC aputha pili rong sa bang ta dojo tene six itu la na nanglo ni pusilang tum pulu six sidul aro nanglo ke kona lo ke tokedo puthato kona lo ke tokedo nampak la hoy no sta theklo mde mesti ra to pinian dalam these pakla haya asi isiben na ningdu karbian lo ara akisung nang pachicak nang kala bangso BJP RSS atu hello asi non kela ni yang si kere ni mela Rồi party lo por lo posinon potha vidya long dam vidya sing long dam de lo ko kan ke isi itum short pen khan pon po bijus de potok sonon la si vidya sing long sini dam pon po dam to po article 244A 244A ke long standing demand of both the Twins Hill district pota je khan khan ho silong non ke Twins kali lo dini kali lo ke thom do ko lo pasi Karbiang long West Karbiang long pen di masa kali nai lo ano tinda 244A ke hemprek bukan je bom lo ko song si ke wan nang ji ki pahai tu mata pahai tu lo sida thek thede lo wan thek thede lo hemprek aparman hemprek amendment si vote ta hang i bom lo ra tum da pidun bom lo election da pahai lo sida pichun eden lo nasi non do bom ruling government tu mata me aku pothala tum da hemprek chang tu lo parliament lo lata aku reply pichulo kaching wai ponanda bi so hemprek ke pukok pulo kang la so government do bom lang pedo bom sinang ko seratum pujima pedo bom kami ko si pujima de ago mena matri la ke piche khelo pate ke padu ye kam na beden la si government la na ko puitun ki puji la de la se la so puthak nang ilang thi si pine la so puthak ke pui doi doma ki doi ye sa du for forest ini lalo Karbiang long West Karbiang long di masa kan cil naik ke kan master ini lo sek lo teng lo udah pilih hari hang piglo ke hang pilih hari la tribal engine udah ke hang lo kente alam tuh sih gipine itu am se hang lo udah deh hem halap lo arang tiga sana cibu kete lo kente Rangum si dam si kalau la pubutang deh abatai tin election da BJP tu mejenda hala manifesto lo ngabian ta awe doma awe pini teknong le tumas kena putak le awe ha pini ani ninje dum lo bosi lat ke mamudu tu la mo ha kai da hang dum chibe yo la pu ke hala election manifesto lo mosi awe ho bokar ba tu are nang ke hang dekji putang de hadak dihilo betul berapa matu nonte BJP dum kali matu triple engine gente ha ninje dum ada tapi pun ninje dari kan ini ada kasong sih pacu boy bom orang apa dah sini dia pun ke lalo unon hejon cuma saya pakai ada lo dakta alur si pakai ada nonte reply lo 2019 aning kan ke laso proposal itu tengde go abe agenda tadi pakai lo langsung Mulut lah BJP non do bom NDA government lah BJP si lead lo la so ang bong la BJP pan ke kroy tum a party tum kado ka ching room si NDA ko la National Democratic Alliance ko la la si la so government do ki do abu jong si